ndabasuhuje mwese aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo. Baba abari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Uwiteka Imana Abrahamu ibaho umugisha. Nzi neza yuko mwahawe umugisha. Kuva twatangiriye iyi nyigisho iba kuwa kane mu gitondo saa moya. From the time we started these teachings, which is on Thursday at 7 a.m. ivuga ku mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. Which speaks about the power of prayers which changes things. Uyu munsi nanone kandi today turagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. We've come here to share the word of God. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Let us pray in the name of Jesus. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Mweretse aba bana bawe bari imbere yawe, barimo kukubona no kukumva mu gihe cyo mu ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo imbaraga zawe zinyuze mu gusenga no mu kwizera zigende zikore ku buzima bwabo, ibitangaza n'imirimo bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese ni icyifuzo cye nuko agukeneye Kristo, ureke muhure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha kubw'ijambo ry'Imana mukomeza gukurikirana. Ndabibona iyo mukurikirana ijambo ry'Imana, ndabibona iyo murimo Imana irimo gukora ku buzima bwanyu, kandi ndabizi neza yuko muzahabwa umugisha. Ubwanyu mwatangiye guhabwa umugisha, ariko nanone kandi ndabizi ko mugiye guhabwa umugisha nanone mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 2, turasoma umurongo wa 23 na 24 na 5. Turaza no gusoma ibice 3 guhere ku murongo wa 7 kugeza ku 10. Let us read the book of Exodus chapter 2 verse 23 up to 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hashize iminsi myinshi, umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa bakoreshwa, barataka gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranije Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Amen. Kadusomera none ibice 3. Chapter 3 umurongo wa 7 kugeza ku 10. verse 7 up to 10. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi umubabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakize mbakure mu gihugu mbajyanemo mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Amen. Haleluya. Nkuko nari ndimo kubabwira, As I told you, turi kuri umunsi wo kuwa kane mu mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. the power of prayers which changes things. Ndashaka ko tuganira gakeya kuri ijambo ry'Imana. I want to share with you this word of God. Haleluya. Ndashaka kubanza kubabwira ku mwami wacu Yesu Kristo. I want to talk about our King Jesus Christ. N'ingoma ye y'iteka ryose. With his eternal kingdom. Ingoma ye
ubwami bwe n'ubwiteka. His kingdom is for forever. Muri ubwo bwami bwa Yesu In that kingdom of Jesus, harimo ibintu bigera hafi nko muri bitatu. there are like 3 things in it. Ariko ndashaka kubabwiraho ibintu bibiri gusa. But I want to share with you 2 things only. Igihe umwami Yesu yaze mu isi, When Jesus Christ came to this earth, intego ye ya mbere his purpose yari yo guha abantu agakiza no kubabatura mu bubata bw'ibyaha, it was for giving salvation to people and deliver them in their sins, kugira ngo baragwe ubwami bw'Imana. so that they inherit the Nyuma kingdom of God. ikindi cyiciro cya kabiri gikomeye The second phase mu bwami bw'Imana in the kingdom of God, harimo kugirirwa neza n'Imana, there is kindness of God, harimo gukira indwara, to be delivered from sickness, harimo kubona ubuzima bwiza, to get a beautiful life, harimo gutera imbere, to be developed, harimo kubona ubwenge, to get wisdom, harimo guhabwa agaciro. to get value. Icyo kintu gikomeye In that thing, Yesu nacyo cyaramuzanye. she brought Jesus. Yari abizi neza yuko abantu He knew very well that bambuwe agaciro kabo bari barahawe imbere. they don't have their value again. Imana irema umuntu When God created a man, yamuhaye agaciro karuta ibindi He byose, gave him a value which is above everything. ariko nyuma But after, umwana w'umuntu aza gutakaza agaciro kiwe a human being lost his value bitewe n'ibyaha byari byakozwe. because of the sin. Satani arishima Therefore rejoiced kubera ko mu byamumanuye because what brought him hari harimo gufuhira umwana w'umuntu uburyo yakunzwe n'Imana. jealous about a human being. Hanyuma Imana And God ibona yuko umwana w'umuntu atazakomeza kuba muri uwo mubabaro, saw that human being will not be in that sorrow, atazakomeza kuba mu buretwa. keep on being in bondage. Afata umwana we ari we Yesu, He took his son who is Jesus akaba ari nawe Mana, and the God, ndetse mu byaremwe byose nta kitaremwe nawe. and everything was created by Yesu him. Kristo ni Imana, Jesus Christ is a God. aramanuka mu butware, He came in authority. yongera gusubiza umwana w'umuntu agaciro. He valued a man again. Iryari isezerano rye ryo kuva kera, What was his promise? iryo Imana yari yaramusezeranije ko azaba, What God has promised that he will be. kuko Imana ikimurema Because when God created him, yamushyize inyamaswa imbere ye He gave him all the animals n'ibisiga n'amatungo byose uko bingana. with the birds and even other things. Iramubwira ngo ibi byose uzabiyobora. And He told him He will lead them. Ariko igihe cyarageze umwana w'umuntu atakaza agaciro ko kuyobora ibintu, But time came when the man lost his value. asigara asa nk'aho atakifite agaciro. He was like he's not valuable. Igihe kigeze rero So time came. Imana irongera imusubiza agaciro. God brought back his Ubu value. dufite agaciro kubera ko dufite Yesu. Now we have value because we have Jesus. Ubwami bwe ni ubw'iteka, His kingdom is for forever. ingoma ye ntizahanguka, And His kingdom will ni never. Imana itarigeze ipfa, He's a God who never dies. ntabwo ari umurambo, ni muzima. He's not a dead body. He's Biravuga ngo alive. yicaye iburyo bwa Data, He's sitting on the right hand of the Father. aratunihira iminiho idashira. He intercede for us. Haleluya. Hallelujah. Hari ijambo twasomye There is a word that we have ariryo read, nshaka ko tuganira uyu munsi, which I want us to share. naryo rifite icyo rishushanya ku bwa Yesu. It has its own meaning. Igihe Mose yagiye gukura Abisirayeli mu Egiputa, When Moses got to deliver people of Israel abakura mu buretwa banihishwaga n'imiruho ikomeye cyane, from that bondage in Egypt, cyari ikimenyetso it was a sign kivuga yuko Imana which says God, ari we Yesu Kristo who is Jesus, azaza gucungura umwana He w'umuntu come to rescue a human being, kugira ngo amukure mu buretwa no mu mibabaro, to take him out from the bondage kugira ngo amuhe ubuzima. and to give him life. Haleluya. Umva Hallelujah. mwene data, Brother, listen. Imana yadukunze urukundo rutagira akagero. God so loved us. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo This is what the word of God ko says. Imana yaduhaye umwana wayo God gave us His Son kubera urukundo yadukunze. because of His love. Haleluya. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Twasomye ijambo We have read a word rivuga ngo igihe kimwe, which says that one time biravuga ngo Abisirayeli barataka, the Israelites cried. baraniha, They cried banihishwa n'uburetwa because of the bondage, n'imibabaro with the sorrow bakoraga mu Egiputa bavunika imirimo ibabere myinshi. which they faced in Egypt. Biravuga ngo
The Bible says haje kwima undi farawo atari farawo wa mbere. there was another king, another pharaoh. Hari farawo wa mbere There was the first pharaoh. yaramenyeranye n'Abisirayeli. He was familiar to Israel. Hari imirimo bakoraga y'uburetwa, They are the works that they were doing, ariko ntabwo yari ikomeye cyane. but it was not very. Ariko igihe cyarageze, But time came. haleluya, Hallelujah. himwa undi mwana There was another king ari we farawo who is wa kabiri. Pharaoh, the second pharaoh, arangije arusha Abisirayeli cyane, and he persecutes the Israelites. abakoresha imirimo ikomeye y'uburetwa. He made them to do great work which are very tough. haleluya, Hallelujah. barababara cyane, They cried the Lord. baravunika, They suffered the Lord. babumba amatafari mu buryo bwari They baruhije. were making the bricks, barangije and then babona yuko imiruho, babona gukanguka they were awake, no kumenya neza and they knew very well yuko icyo gihe barimo atari igihe cyabo, that this is not their time. yuko abo bantu bari ataraha. That where they are, it is not their place. Ariko ntabwo bari bafite intwaro zifatika z'imbunda, They didn't have the weapons bagombaga kurwanisha for fighting, kugira ngo barwane na farawo bava aho bari. so that they fought Pharaoh in order Ahubwo to bibutse intwaro ikomeye. But they remembered another weapon. haleluya, Hallelujah. Imana ngo yarabitegereje, God look at them. imenya uko bameze, He knows the way they imenya are. imibabaro yabo, He knows their sorrow, imenya agahinda kabo, their suffering. irangije And then, haleluya, hallelujah, kubera gutaka kwabo because of their cry, bakoresheje iyi ntego turimo, they used this bivuga purpose, imbaraga z'amasengesho. which says the power. ndakubwira mwene data wuneze I'm amatwi, telling you, you who is following, iyo unyuze mu bintu bikomeye when you are through hardship, ukizera imbaraga z'amasengesho, believe the power of prayer. haleluya, izo zibasha guhindura ibintu ku buzima bwawe. Those can change your life. bari bari mu buretwa bikomeye, They were in bondage badafite uko bahava, without going ariko away. biravuga ngo barasenga, But they prayed. barataka, They prayed. batakishwa n'imibabaro They n'uburetwa, prayed because of their suffering. binginga and Imana bondage. They told God kugira ngo ibakure aho hantu. so that He may make them to haleluya, Amen. biravuze mu gice cya gatatu umurongo wa karindwi, The Bible says in uwiteka yitegereza Abisirayeli, God saw them. imenya umubabaro bafite, He knew their bondage. imenya uburyo bababaye, He knew their bondage. imenya ibyo barimo kunyuramo, He knew what they are passing through. irangije iravuga ngo abantu mwe kubatabara. And He said, I'm going Niki cyatumye Imana itabara Abisirayeli? to make them to Nuko basenze It is because they mu mbaraga z'amasengesho, the power of prayer ibintu birahinduka. brings change. Mu mbaraga z'amasengesho, The power of prayer, iminyurire iracikagurika. the chains are Mu broken. mbaraga The z'amasengesho, power of prayer, abantu bava mu buretwa. people are out from Mu mbaraga z'amasengesho, the power of prayer, abantu bakira indwara. people are healed. Mu mbaraga The z'amasengesho, power of prayer, abantu bahabwa akazi. people get Mu jobs. mbaraga The z'amasengesho, power of prayer, abantu bakurwa mu bukene. people are from poverty. Ndaguhanurira mwene data muri aka kanya, I'm prophesying ibyo unyuramo byose uko what you bingana, are passing through binyuze mu mbaraga z'amasengesho, through the power of prayer. ibintu birahinduka. Things are changing. haleluya, Hallelujah. Imana iragize iboherereza Mose, God sent Moses. namubwira ngo genda vuba, He told him, go ugenda ukura ubwoko bwanjye mu Egiputa. and take my people Ndakubwira mwene data, to Egypt. Imana igufitiye gahunda. God has a plan to you. Nubwo uri ahantu ubona utazi uko You uzahava, are there. ariko Imana igufitiye umuvunyi, But God has a Imana igufitiye umuntu uzagukura aho hantu. has someone who Mu izina rya Yesu Kristo, that place in the ndanurira ubuzima bwawe uyu munsi. I'm prophesying. Uyu munsi your life. uhaguruke, Stand up uva aho hantu, and go. senga. Pray. Niba uri mu mibabaro, If you're in the inginga Imana, intercede. Imana God. yagukura aho hantu mu izina God rya is Yesu going Kristo. to make you to go Nimwakire away. ubuzima, Receive life. nimwakire gukurwa aho ngaho. Receive life. Ndahanurira uyu munsi, I prophesy to uyu munsi umunsi w'ibitangaza ku buzima you. bwawe. It's a miracle day. Aho unyura n'aho ugenda hose, Wherever we go amateka today, yawe ahinduke, your history will ibintu change. byawe bihinduke Your things are mu changing. izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus Imana yabonye umubabaro wawe, God has seen Imana your yabonye agahinda sorrow kawe, and your suffering. Imana yabonye ibyo God unyuramo, has saw everything Imana yabimenye, through. He knew it. ikoherereje umuntu And He sent ugomba someone kugukura muri uwo mubabaro. who will make you to Igomba leave that kugukura aho hantu. place. In the name of Ari we Yesu Jesus. Kristo. That Araje man, kandi ntabwo Jesus atinda. Christ, He's coming Imana very ibamugisha. fast. May the Mugire Lord bless umunsi you. w'umugisha, Have a mugire beautiful umunsi day. w'ubutabazi, Have a mugire umunsi beautiful w'ubutsinzi day. mu izina rya Yesu A Kristo. victorious day in the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Imana ibamugisha. God bless you. Ndabyizi neza ko nuwizera aya magambo, I know if you believe ukizera this imbaraga word z'ubuhanuzi, with the power of ukizera prayer imbaraga z'ururimi rwawe, for the
ugasenga mu mibabaro yose urimo, pray in your Imana izumva hardship, gusenga kawe kandi God izagukuraho will hano, hear your maze voice. unezerwe uzibagirwa imibabaro yose wanyuzemo mu He buzima. will make you to rejoice Imana y'amahoro and ibane namwe mu forget izina rya Yesu everything. Kristo, tuzongere kubonana kandi ku cyumweru. May the Lord be blessed. Imana ibamugisha. Amen.